con el auspicio de Levi Company Technology y la radio Tercer Exo. Presentamos Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Aske alwakipan, munata hilanaka, kuyakanaka, Dios aukirua, Dios pagart oitanja, acá alwatan. Tienen que suyapta siempre acá programa radial, Radio Tercer Éxodo, Hauxatoque, Dios ajumanacaro, bendispan, munata hilanaka, kuyakanaka. Nairakatste monaraktan mama disculpa, maitaña humanakata, con alaikotej, pasire sabadoja, repito aquí no pasere janeo mis tantante mauka malqahay chakta chistoja esa inasta ita esiraxtan entonces malqahay hasta ina chajaki extanaya hay ukamoti ukamawa hanej pasereja mis tantante ukamaja disculpa mait abjaraxma taqe radio ichukirinaka ukamaja mayampis kalwatanja arum tanipxmawa aske alwakipan sasina munata hilanaka kuyakanaka kao kachakanteja aymarlajra para el tasiri hilanaka kuyakanaka hotjapta taqe humanakaroa Dios pagartani pxmaj humanakan hilatama hermano Lino Dios bendispan sasina ukamarakiwa Radio Tercer Éxodo maestas tanja Radio Reto Huancane Perú Lugarana kao kanteja walja hilanaka kuyakanaka también Sapa sábado vilta cantatinaka istapta, humanakarosa arum tanipjaraxmawa. Ukamaja arum taraktanoa, akalwatanja, ukaste Chile logaralo, Chile, Calama haykauhana, istichistoja ma familia. Kuyaka Rosmere Nina, humaro arum tansmaja, akachukiago markatpacha, humaja estaba Calama Lugarana, también Aymar para el Tasería Quita Humaja, como Diosaj bendispan, Isposumaro Nakamaro, Calama, Chile, Ucaujaron, Tan Mayampis, Humaja, Culiaca Rosmere Nina, Pau Istichistoja, Diosaj bendispan, Inasukama Yaja, Culiacanacaj, Ucacanacana, Istarachisto, Gilanacasa, Aymar para el Tasiri, Gilanaka, Culiacanaca, Bolivia, Marcat Sariri. Por motivos de trabajo. Esa taqueto genquivo boliviano, Gelana Cuyacanakaja. Aymar para el Tasirinacaja. Acá, frontera Nacana, Catasipje. Chile, Comaraqui, Argentina, Perú, Brasil, Campo Garanacana. Como Diosaj bendispan. Sasawa Calvatanja, Arum Toetanja, Calama, Cualogararo, Cuyaca Rosmire, Dios bendispan. Camaraquiwa, Arum Taractanja. Familia Javier, Brasil Marcana, Istaracchisto, Ucamaj Aron Taractanoa, Gilata Diego Mendoza, Upaj también Brasil, Ucanjaya, Acorunakaje Catasiraccheja, Camisa Quisclas Gilata, Dios bendispan, Ucamaraki, Esposa Maro, Cuyaca Noemí, Dios bendispan, Humanacaro, Sao Paulo, Brasil, Ucaujaro Aron Tano Comaja, Ucaujan Hualja, Boliviana Gelanakawa, Aymar para Asiri Gelanacuyacanakawa, Istaraquistojo Panacaro Arum Taraktanja. Dios ay bendispan. Ucamaraqueo Bancane, Perú, Caujana, Gilanaka, Cuyacanaka, Aymar para el Asiri, Munata Gila, Cuyaca, Humanacarosa, Arum Tanipsmawa Calwatana. Ucamaja, Dios auquisaya bendischispan, Hichaste Alajpach Dios auquit Maitasiwayanyani, Ukatja, Hankakiraki, Yosanarunakapa, Leitaseraquiñani. Ukawal importante, Ukatwa aka radio pachaja, Sapa sábado vilta cantatinaka, Ukamaraki repeat ataski domingo alwatanaka,
ukamaj Diosaya yanaptispan siempre. Que tienen que tener que radio tercer éxodo, ukansa bendispan Diosaj, ukahilanakaro, kuyakanakaro, panakawale al WhatsApp asipje, acá radio canteña taki, ukamata ka radio rias misteña pataki, Dios anaruna kapampi, Dios bendispan ukamaja, kamarake radio reto wankani logaranza, bendisirakpan, que tienen que tener radio reto wankani, ukalogaranja, Dios hupanakaro bendispan saraktanwa. Ukamaj alaj bachauquita, maita siweñane, oración toque. Señor Jesucristo, Dios pagar snawa kalwatana, ma sabadon pes humaj, acá en vida chora sipkista, jantati asipkista kora kana, ukatwa humaroj, Dios pagaransme. Señor Jesucristo, umakina yaroj yanaptita, acá qollana ronakama, arsuña, qollana ronakama yatiaña, kuna laikotej, waktapjetoa, human mandato marjamaj, acá ronakama yatias caña. Tiene katej aymarat para el tasipje, aymar lajra, gilanaka kuyakanaka, hupanaka takiwa acá programa radial. Isa, Dios tatay, humaj bendist am kau kachakana kanjay wawana kamaj istachi. Kau kachakanjay tal vez, machaqa almanax istarakchi. Humaj bendist am, ukampe, chuimana kapar kanantam, ukamata upanakaja, ukampe, humaro hakachasipjanya pataki. Ukamarake yakepa lugaranakanaj tal vez, hilatanak kuyakanakaj, yapierta takich, tal vez qarajta takich, tal vez taijta takich, humawiyataj, humaj, wait amaruna kamampe, chamainst amaruna kamampe. Señor Jesucristo, akalwatanja humapaispa, ukupt am Dios akalakajs amoyox takikuna. Humaroka tuyasma, Señor, ukamat akaruna kamaja, arsutaña pataki akatukuy tiempo nakana. Señor Jesucristo, permititay qollana runakam leitaña kalwatanja, taki kitinakatek istapje, hupanakataki. Hayukam sasam mait asma, Jesucristo Santo bendito sutimaro, ukamapan, Señor. Ukamapan. Bien, ukamaste, alajpach Dios aukij, bendispanaya, ukamarak humanakarosa, radio Ixchuquirinac. Acá, Yuquiago, departamentona. Aymar lajra para el Tirinacaj. Utiwa, provincia Nakana. Hupanakaroa arum taraktanaj kao kachaknakanjay istichisto. Hupanakaro arum taraktanaj. Acá radio tercer éxodo, hayuk satoki. Ukamaja, Santa Biblia. Hichaj, unjat oeñane, Diosana Santo Libropa. Ukan kayak atawa, Diosana runakapaj. Unkamateja, acá kepa programa nakanja. Para el asistan, seguramente acá programan pej, tuktejara kiñanio, acá tema, o caste. Yo soy el buen pastor, si el castellano janicha. Aymaranja, Sarakiwa, Nayatua suma awaterej. Señor Jesucristo suma awaterej. Esa. Ayukama kayaktata. Yosan aruna kaptaipin. Ukato kaitwa. Acá kepa programa nakanaj palt asistan. Y acá programan peste, tuktejran quien ukatema. Jutire programa nakanja. Ya katema nakat palt asiwara kiñanej. Biblia bastante hayotjeja. Oh, hanto koskiriwa, yosan arupaj. Ukamaja monata hilanaka kuyakanaka. Uskatawayamay humaj atención acá alwatana. Diosana aronakaparro. Ukamaste. Akakamajni walja textonak leit astanj. Ukampis mayampis leit asikikiñani. Evangelio de Juan, capítulo 10, ukanchejay.
Jesucristo es el buen pastor. Señor Jesucristo suma awaterij. Aniupaj solamente suma awaterikikit, anukaj también upaja ubijanakan punkupao. Oxejakanj. A ver, Camplit Oñani. San Juan 10, versículos, a ver, Caujanquis, versículos 9, Cauhitlit Oñani. Ucaujan Hasasausi, Yosanaruna Capaj. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá, hallará pastos. Oh, gloria a Dios. Kun Jacosiskeyas. Jucampalayana, verso 7, Pacal, Jucaujan Jasiwa. Volviéndoles pues Jesús a decir: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Nayatwa ovejanakan punkupaj siwa. Nayatok mantiriste, oh, hekataneu siwa. Suma chojña pastonaka, gloria a Dios. Okaroch leitas kakiñani. Versículos 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Chajucaman jajana. Verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Amén, amén. Dios ay bendispan. Kun jasumas uka. Diosan kayakata nagapaj. Señor Jesucristo. Upawa. Suma awatiritaina. Upara kiwa. Ubijanakana pungupataina. Ubijas korala niwa nicha. Uka koralak mapungu niw. Uka pungu toqi ubijanakaj mantapje mistupje. ¿Ve? Ahí pojo ukapachaj awaterej hasta antapi wayajiw. Ubijanakaj. Kat ubijanakaj uka pungu chekaw mantapje. Es ichaj awatereja punkuwa awaterej punkunwa samte ubijanakapa hani kunas uka rumaj uka utan uka uyunj nikuna molestaña patak ubijanakaparoj upaj kuidiw ubijanakapaj kun jakosiñas. Señor Jesucristo, Jupao Jiwasaroj cuidaskisto, Taque ñanja, taque watecañats. Jupao taque hanuali, peligro nakats y misto, con jacosiñas. Hayu katao munat hila, munat kuliaka, Humaj, awatirimaroj uintasiñama. Kuna laikotej awaterej humaroj uintastamwa. Humaj ovejas taja también uintasiñamawa. Humaj jajani uyupatanak sarnak kasmati. Chibuna kam, cabrana kam. Anukaj ovejaja pungo toquemante, pungo toqueo mistaraki. Pero uka punguste, Señor Jesucristo. Uko akalwatan lit araktan, upaxiwa. Nayatwa, ovejanakan punkupaj. Nayatwa punkoj. Tetej nayatok mantkaneja jespiata niw. Mantasinste hekata poneniwa. Suma chojña pastonaka, gloria a Dios. Unas pastoj. Bueno, hanchin uywaja pastopon mancasi. Pero espiritualmente, Diosaj humar nayaro uintestoj. Ma ovejata. Y vas a taquej chojña pastoja, yosan aruna kapawa. Munata hila, munata kuliaka. Humaj diosan oveja pastaja, mancasi ñamau, kasuma chojña pasto. Sain montja, mancasi ñamau siempre, yosan aruna capa. Yosan aruna capaja, sapa. Tiempo taquiwa diosaj wakichi.
ma suma chuyo uma uqaruste suma ch'uqña pastunaka ukamat ubijanakaja wali ch'amani ñapataki ukamat ubijanakaja wali suma puqt'ata ñapataki isa munata hila munat kullaka hichoroq walja iglesia naktaypin hanikiw suma umaq utqhiti hanikiwa suma ch'uqña pastunakaq utqhiti ukawa yakisiñaj muchas veces pero campis diosaj sapa edadan sapa tiempun ubijanakapatekij apayasinki más suma ch'uqña pasto más suma chuyo uma gloria a Dios porque suma awatirijamaj muniwa awa ubijanakapaja suma mank't'atañapa suma umt'atañapa ubijanakasti k'uchikiwa awatirisanpeja hiwasanakaj awatitañasaj también hiwasanakaja awatirirowa arqtañasaj awatirirowa obediente hakasiñasaj munata radio chikirinaka ubijanakat paralkasinja hiwasaj yattanwa campo chiqanakan ubijanakaj siempre poniu kampungapj yawisasaj hallupach tiempo nakao porini uka hallupach tiempo nakanste hayaj sartani chichej sartani kamachapj ukapachaj ubijanakaj ukapachaja mayaroko tapte ubijanakaj upanakaj mayaro ayasta muntun tuktawayapje kunataki upanakaj mantinta asiñataki ukataya orasanja junto kunapachate upanakaj yasta muntun tapti upanakaj yasta mayaro qimt'asa juntuki ukam maneranwa resistipje ukathayanaka ukachijchinaka ukahallunaka kunapachate upanakaj yasta mayaro tukt'asjama juntuxt'asipjeja ukapachaj upanakaj juntukiw mantenisej hay ukamat upanakaj thayarosa chijchirosa taqikunarosa atipjapje gloria a Dios kunja suma yatichawis ukaj munata radio chikirinaka humatej diosan obija pastaja humaj tamani ñamarakiwa ve entonces humaj kunapachatej anual tayanakaj utik kunapachatej problema nakas utik thayaro intat chichero intat muyuro intat muyumuy thayaro intat hutkija ukapachaj mayaro wakis tukt'aña hanchi ubijanakam creintinakaj hay ukapachaj hiwasaja atipjañane supayaro supayan qhamisiñanakaparo ukapachaj hiwasaja atipjañani taqe hanualinakaro kuntej supayaj apanispa esa akawra qinja munat hila munat kullaka ani faltkite usuña presentase a veces hachaña utkatjamat pistañas utkarakiwa esa a veces problema na causarte ve taqe ukanakaj ma thayam sasiu ukanakaja ma ch'urawi chijchi thayampi sasiwa kunapachate ukanakaj sartaspaja mayesta siñani ubijanakaj awaterisan lado par ukampiu hiwasaj atipjañani taqe uka yantanakaro taqe uka problema nakaro untaptañani ukapacha hiwasaj manteniñani uka qollana hayos untukiña sataki esa si tejo bijanakaj hayo orasan thaya orasan sukham ukanakan halano qataspaja o thayawa chapjaspau
tayaw chapjaspao hisa. Ukataw ubihanakaj, tayatimpun, hayotimpuna, mayaro tuktapje, mayaro kotaptapje, ukatopanakaj ukamawa, atiptapje, uka hayurosa, chichirosa, tayarosa, takikunar. Kunja ukaj nos parqueñas maizatja. Y vas a nakaj ukamaraki espiritualmente, Dios ano ubihanakapaj. Una pachatejyanta nakajot ukaj mayaro, y vas a nakaj kotapteñas. Jesucristo hakaro, arrup hakaro, palabra hakaro. Ukampihu wasaj atip henyan enimigoroh. Ukampihu wasaja ukataya orasanakan hanwalt en orasanakan ha huntoki manteni sinyani akayun. Kun hakusinyas. Dios akalawatap. Okaroha. Ubihanakat pal kasinha. Ubihanakaja. Siempre ponió necesite awatiri. Porque ubihanakaja ni hupanak paispat dependkite. Hupanakaj dependiwa awatirita. Kaisa intihal so tokenja. Awatirij nairakat wasari. Ukat ubihanakaja hipat arktapje awatiripar. Awatiri unhasawa. Awatiri untasaw ubihanakaja hipata arkti. Hipat sarantapje. Kun haukaj. Echet chavis. Unat hila unat kulyaka. Iwasanakaja Jesucristo uintataponiwa saranyasaj. Ukato acá hebreo lebron para el chisto akama. Yosan arunakapaj. Capítulos 12. Ukaujan Hischistoa, Hebreos 12. Ukaroste versículos 2. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse a la diestra del trono de Dios. Kun hakosisqueyas. Hiwasanakaj obihanak kamaja, nairanakasampe awatirir uintatao. Hiwasanakaj siempre nairanakasaj awatirir uintatañapao. Kun jamateja kanseja, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús. Hitetej iawasan churkisto. Señor Jesucristo, suma awatiri. Hayukar uintataponiu hiwasaj. Acá ahora que serviñas Diosaro. Porque Señor Jesucristo suma awaterej. Suma awaterej jamás te Señor Jesucristo. Acañapua Calvario Cruzana. Churasi. Ubijana kaplaiko. Huilapua Wartasi. Ubijana kaplaiko. Ukatawa, Señor Jesucristo, sí. Nayaj ubijana kajar uintasto. Ubijana kajaste uintasip jarakitowa. Y también Dios sarakiwa. Ubijana kajaj haniu. Hanu intata, uka extraño. Uka hakenakar arkanite. Ubijana kajaj uintasito nayana arroja siwa. Isa monat hila monat kulyak. Iwasaj. Apenas kau kans Dios narup istawaitan. Iwasaj sapuntan gloria a Dios ukaj Diosan arupao. Awaterin arupao. Amén. Kun hakusiñas. Ichorojot hiwa.
kunayman kasta arunaka akamundunqa. Pero ukataypinkiwa awatirina suma arupaq, awatirina q'aya arupaq. Hiwasanakaq uwihanak kamaqa uka awatirin suma q'aya arupwa ist'asina arkharuñasaq awatirisar. Uka awatiriwa piñay hakay markaroq puristani. Uka awatiriwa usunak taypis, hachañanak taypis, hawiranakka taypisa, qollonak patasa, awatiriw irpistanej. Hupaq haniw irpawachkistaniti hanwali takiro. Hupaq viñay hakañ takikiqa ukan hamapinwa irpistanej. Munata hila munata kullaka. Akalwatan mayampis humanakar hisktanip hama. Humaq uint'asipintate suma awatiri maruja. Uint'asipontate ukas Señor Jesucristo. Hitente otke suma ch'uqña pastunaka alma mataki. Hitente otke suma chuyo halkiruma alma mataki. O uint'asto kapachaja. Humaq awatirimarro naira usktasa sarantos kaki awatiriman qhipapa. Gloria al Señor. Ukampis Diosaqa kawaraqinqa aptasirakiwa algunos chachanaka uka chachanakaro Diosaqa usktasiraki hanchinqa como ma awatirham. Isa. Ukatwa pasirij leitawaitanj. San Juan capítulo 21 ukanj. Con jamás Señor Jesucristo, apóstol Pedro Ros. Imskutis tawayanj. Pedro, monistati. Apóstol Pedro sanwa hesa tatay, humawyattaj qawqtej munks mauk. Sitej monchistaja uwihanakaj awatim sanwa. Isa. Kun hakosiña sukaj. Ukamarakiwa. Alajpach Dios aukej. Apóstol Pedro en Cartapana. Capítulo 5, kan hasarakchisto. Primera de Pedro, Calibrón, Atawa. Capítulo 5, versículos 1, kan hasiwa. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelado. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto. Y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey. Y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor. Kun hamos qarunakas. Alajpach Dios auqueja. Apóstol Pedro en la captoque arsoniway. Wali suma qollana hayumpi inspirat arunaka. Acá versículos 2 ukan haseja. Awati maya Diosan ubihanakapa. Kaukiri nagatej humanak taipinki.
Hupana karoste wali sumapon kuirt awayam. Hani fuerzata, hanukaste voluntariamente. Hani ganancia kolqelaykuksa, hanukaste aski suma kankañampi. Haneraki ma patron hams uka ovejanakar maltratjasa. Hanukaste wali monasiñampi uñihtawayam yusan ovejanakapa. Kunapachatej awaterins awateripaj uñistan haneja a ukapachaja uka awaterins awateripau humanakaroj hantun tir hantukuskir suma hakain corona chorapjatam sasausi Diosaj bendis panakaro nakaparo munata hilanaka kuyakanaka. Entonces Diosaj aptasirikipi acá ora kanj algunos chachanaka ma awatirihama Yosan ovijanakap unjap jañapataki ukatawa hichoroj diferente iglesia nakan otji pastor awatirisata pero yaqip awatirinakaja hanikio sum Diosan ovijanakap awatjapjet yaqip awatirinakaja antes aquí uksaro ya está ovijanak anarpaej a veces wali chamampi munañampjamo apnaqapjaraki pero Dios hasta se wakanja hani ukamaj wakiskit ukamañapa Diosan ovijanakapaj suma kankañampi uñjaña konalaykotej hani waqen kiti ovejaj Diosan kiwa ma orua awatirins awatiripaj uñistanini akat hamat hutani o ukapachau hupaj ka ovejanakap aptapisiwayjan hakain markaparo ma arrebatamiento toque okwa ni apunkunkej okwa ovejanakaj suyaskarajtanj ukapachawa kitinakatej chiqpacha Diosan ovejanakapjam uñjapja kaorakinj ukanakaroj Diosaj pagar payarakini suma kosiskay corona hantonej tiri hakain corona chorarakini munata hila sitejumaj ma iglesian kaukans ma awatirjam usktata astaj humaj akal watanisktasim Diosaponit usktama hanukaj hakikich usktamaj munasiña laico voluntariamente humaj usktasta Diosan ovijanakap uñjañataki hanukaj qolqikich importarektam humaroj o munat hila Diosan ovijanakapaj wakisi uñjatañap Itejumaj Diosan ovijanakap uñjataj ma oro Diosaj humaroj ma kosiskay pago ma suma corona hantukuskiri churawayatam anitukaj kosisiñaki ukampisa haqe awatirinakaj tukusiniwa pero kawkirikitej Señor Jesucristo awatirins awatiripa kawkir Cristo tej Evangelio de Juan ukan lit awaitan jopajsiwa nayatwa suma awatirij nayatwa chiqa awatirij nayatwa ovejanakan punkupajsiwa Diosaj bendispan ukamaja munata radio chiquirinaka akalwatan akarunaka paltasiwaitan hichaj munaraktan wa Diosaro ma q'uchumpi yupaist awayaña aka radio pach ukamaja Diosaj bendispanaya hilata técnico a ver vayas mamá alabanza ukampi yupaist awayañani
ukatwa continuo tascañani, acá Dios ana capa parlt asiña. Monata radio kiri, humaja, yupais tarakim Diosaro, acá cochotoque. Diosan koyan altara paruhurtati, may baca katuyas tati, alt cuy mampi humabaca katuyas nyamawa, ukam lurasaki koyan samaranti katata, ukats sinte sumani otaki tumpi saranya, koyan samaranya, hikatan taktati, iyaw sanya mahilas kiti, hanci masal mama, wakis pujanya, tapi tuman antara baru, yusan pujan antara baru murtati, mai pajaka tuyas tapi, ukam lurasaki, samaranyut ata, munasin bendisyon manaksa, umapes mustaha, tatitum saranya, umapajurasinya mawa, yang kakakanyata, kayangkan Mustafa, kan sias makatanya mawa, Diosan koyan altara paruhurtati, may pajaka tuyas tapi, ukam lurasaki, samaranyut ata, munasin bendisyon manaksa, hakir sacrificio, lokasinya mawa, kakipan saitanya sataki, ukat yatinya ni, sinti sumatapa, pati kayu bangkanyaha, Diosan koyan antara paruhurtati, may pajaka tuyas tapi, ukam lurasaki, samaranyut ata, munasin bendisyon nanaksa. Gloria al Señor. Kun jacosesiñas ukayupaychabej. Isa, maisat hawak echistoa, aquel sacrificio loctas jañas. Enteramente, Señor Jesucristo, como verdadero Diosana ubijana kapjama. Porque Señor Jesucristo, Hiwasana awatirizaj. Litas es que kñani ma textompe. Primera de Pedro, capítulo 2,
verso 25 caujan sarakiwa. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Gloria al Señor. Kun jakosisiñas kuarunekaj. Akan jahichushtua, Dios anarupaj. Umanakaja ma oroja. Han awaterin uwihanakar uintatao. Humanakaj sarawachatap hayat. Chakanukuta. Halanukuta. Nias uka surun nia mankanda kama. Ni mankanda nyatak kama. Uka osan moneja ovejas descarriadas. ¿Ve? Awatirit hayan. Diosan tamapat hayan. Halanukuta, chakanukuta. Kun haukaj llakisiñanis. Ukan pisa. Hichorua. Hichoro tiempo orasa. Munat amigo, munat hila. Tal vez umaj. Chakanukut, halanukut, ubijar uintat. Acá tiempon hekatasta. Tal vez awatirit hayana. Tamat hayana hekatasta. Inas inimigun arkanakatasta. Ukampis wakisiwa kut hanyas. Awatirisan hakaparo. Kiteja almanakasat dueño. ¿Ve? Almanakasat dueño. Hitis almanakasan awatiripaj. Hitis almanakasan dueño paj. Señor Jesucristo. Ka Señor Jesucristo wa. Yaka awatirins awatiripaj. Hupaja, viñay hakañ marcar purien kamapuniu, irpistani. Hakañ marcar purien kamapuniu hupaj, sumat hujrupampi, munasiñampi, kaya arupampi, suma chohña pastunakapat manqtayas, suma halkir umanakat umtayas, hupaj awati siwayistani. Unata hila kulyaka. Sitejumaj. Chakanukuta. Tamat halanukuta. Ubijar uintat sarnaqstaja. Akal watan wahumaj kutan hasma. Awatiriman hakaparo. Awatirina. Amparaparo. Uka awatire humaroj. Katokas heriktam wawali munasiñampi. Ukatzti humaroj. Suma, chohña, pasto. Uintatja. Viñayja kañarunaka. Mankaya seristamja. Ukamat almaman humaj. Chamani ñamataki. Porque qillqataq siwa. Haniwa qeq solamente tantampi hakkaspati. Hanukasti Diosan lakapat mistkeja. Ukampiu hakarakispa. Isa. Diosan obijanakapaj mankasiwa. Chohña pastor uintata. Halso umar uintatja. Diosan lakapat mistkej arunakaja. Ukampiu hakastanja. Acá tiempun Diosaja. Suma alimento. Machaca arunaka. Suma chohña pastor uintata. Suma halkir umar uintata. Almaro chamanchkiri aro. Almaro chamanchkiri alimento. Suma awaterej, Señor Jesucristo. Ubijanakapatakej apani. Ubijanakapatakej ma profeta toque Diosaj. Uka suma arunaka. Uka imantat arunaka.
al marcha manchikir arunaka, arrebatamiento rapto urutak wakistikir arunaka, Diosaj ubijanaka paroj mankayasiski. Ukampesa, walja ubijanakao, halanukuta. Kun jamatejaka textonoj leit awetanj. Vosotros erais como ovejas descarriadas. ¿Ve? Hayu kamau, chakanokut ubijanakar uintatayatan. Halanukut ubijanakar uintatayatan. Ukampis Diosan graciapat munaseñapatwa. Chikpach awaterin amparaparoj akatimpunj puriniwayktanj. Kaukir awateritej almanakasatja duiñoki hupan amparaparo. Hitita inas almanakasan duiñupaja. Suma awatiri, Señor Jesucristo. Ukatapi salmista David hupas sawayanj. Alajpacha Jehová Diosao nayan awatirijaj. Isa. Kunapachatej Jehová arstanja. Parece que ya kepak amuitan como ya katiosakas pas ukam. Aniwa. Kau kire teja Jehová satakan mirque testamentonja. Ukaj paz pa Señor Jesucristo kiskiu. Señor Jesucristo también Jehová mirque testamentonja. Uintata kanja ukapais pa kiskarakiwa. Diosaj mayakiwa. Aniu payakis kimsakis. Upapuniwa chica awatereja, suma awatereja. Upakiu ubijanakaparoj. Tapisisto. Porque ubijanakapaja. Hanira saka munduj kaltatakan ukat pachao. Ahlita hatatanj. Hanira saka munduj kaltatak ukat pachao. Hakan librupanj. Sutinakasaj kailakta hatain. Ukatawa, akal watansa, akal radio toque, Diosan arunakapaj arsusingtan, Diosan ubijanakapaja, istjanya pataki, porque Diosaj siwa, ubijanakajaja, uintasito arroja, ukatsti hupanakaja, istasenja, arkapjetua, sasausi, gloria a Dios. Humatej Diosan ubijapastaj, istaponitao aka qollana musqarunaka. Humateja ajita ponistaj aka mundos hanir qalkan ukatpacha. Diosan ovejapañatakja humaj istaponitao awateriman arupja. Ukatsti humaj arqaroponitawa. Hisa inas halanukut ovejar uintatachiat. Inas chakanukuta ubijar uintataychiata. Pero Diosaja kalwatan wa humaroj parlantam. Diosan ubijapa kaukanktas. Hutham awateriman amparaparo. Humaja. Hutham ukatsti. Katokatawa. Suma chochnya pastor uintata. Suma halkir umar uintata. Diosana viñay hakaña arunakapa. Ukarunakao almamaroj chamanchani. Ukarunakao arrebatamiento rapto urutakis wakist atam. Ukarunakao almamaroj istapiani. Ukarunakawa maisatja qollana hayoj también. Porque qollana hayoja Jesucristo paispawa. Uka Jesucristo rakiwa aroj hakaña aroj. Ukatwa hupaj mayaujan jaseja. Nayaste siwa ajayutwa. Y ajay jamaste akañ arunerakitwa sasawsi. Kun hakusiskia sukaj. Munata hila munata kuyaka. Qollana hayoja haniw yakakiti. Qollana hayoj paspa Señor Jesucristo. Uka Señor Jesucristo rakio suma awatereja. Uka suma awateriwa. Hakir aroja. Upau hakañasa. Uparakiwa hakañ arusa. Upau ajayusa. Upau chica awatereja. Gloria a Dios.
Hupa ovejanakan punkupaj. Hupan aruparakiw ch'uqña paston psasi. Hupan aruparakiw halkir uman psasej. Wali nos parqueyo hanicha. Pero ukamao qillqatanakaq paralchisto. Ukamao Dios aga tiempons. Uka imantata arunakapqa qanan chonchisto. Humataki nayataki. Munata radio chukiri. Munata hila kuyaka. Ukamaj. Siteja. Chakanukut ubijar uintatachiata. Tal vez halanukut ubijasma. Pero Dios akalwatan wa humaroj. Hausastam. Akalwatan wa Dios muni. Humaj istañama awatirimaro. Ukat awatirimaj humaroj. Wali suma awatisiwayhatam. Wali suma mankayasitam. Hisa. Kunapachatej ubijanakaj. Munanya paro, capricho paro, sarnakapjeja. Hanchin awatirinakaj. Ukaba rampej, haukanta poniu. Asutranta poniu. Hisa. Ukat waka tiempun Diosan profeta paseja. Ma awaterej. Ubija paroj. Ubija parmunastra. Ukaba rapampiu. Asutranta sah kayu pakkawayatein. Ukaj kun jamás. Hisa. Uka oveja parmunastra. Kayu pakkawatana. Kunatsa ukamapacha. Hakajani ukintintkante. Seguramente igual janina kawasanja. Koro awatiri. Humajani muntat ubijana kamaru. Ukat ubijaroj kayp akta. Ani ukamakiti. Awatiri jasiwa. Aka ubijaj. Tamatj. Sarakta kipuniu. Awatirit chusarsta kipuniu. Anu kamanya patakiu. Hani pampa anus kamakis mangkantanya patakwa nayah munasisa. Huparoj asutranta. Tal vez kais pakawait. Irichaj nayara kiwa qolhatasiu awatirij. Y awatirij qolhatiwa. Ch'uqhatiwa. Hisa. Ukamat uka ovejaj. Hani. Tamat mistaña pataki. Ukamat han awatirit akasiña pataki. Uka ovejaj. Mientras. Kayup hakayasiñap kamaja. Awatirij kallachi paro. Q'ipjart'asi. Ampara pampiu ichjart'asi. Suma. Chamanchkir pastunakwa mankayasi. Hasta que uka ovejaja yatkat geu awaterilo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. A veces ahay kamarakiu munat hila munat kuyaka. Kunapachate humaj capricho maro. Munata maro sarnakta. Ma desobediente ovejaro intat. Humaj desobedista awaterilo. Y suma awateriste. También humar munat laikoja. Asut rantara kiristamo. Haokantara kiriktamwa. Porque Dios aropan jasiwa. Kitiro tej munastra. Nayaj oveja hatja. Kitiro tej munastra nayaj wawajatja. Huparoj asutrantua. Haokantaraktua sasawasi. Gloria al Señor. Ukamahan suikamte haokantataña. Han suikamte asutrantatanya. Hanukaj sumataki humaj makatham. Awaterimaru. Akal watanwa awaterimaj humaru. Aka qollana runaka yatia sintam. Aka radio toque. Hanumaj uqarar tukumte. Hankaki humaj makatham arrepentísimo. Tal vez chosarsta waista, tal vez halanuxta, tal vez chakanuxta, tal vez capricho, muneña marjama. Diosan oveja pastaja kotanjam. Awaterimaru. Awaterimaja suyastamwa. Monat hila monat kuyaka.
Señor Jesucristo hasiwa nayatwa suma awaterij hamaste hakañaqwa churasta ovejana kaqlayku kunat hakañap churaspacha kunalaykuteja uka suma awaterij ovejana kaparuja walwa munasistoj. Gloria a Dios. Ukamaste munata radio chukiri que tiene que tejer esta radio Tercer Éxodo que tiene que tejer Perú Lugarana radio Red Bancane esta apta acá arunakaj katok apjam chimana kamaro Diosan oveja papstaja kutanjam human awatiriman amparaparo uka awaterej usutastas qoljata tam pisich amastas arupampiu chamanchata estas esas sarnaxta kuna problemanxtas uka suma awaterej chimachatam suma qaya arupampi uka tumaq David hamsata Jehová Dios awaterejaj haniu kunas faltaykitanit ni kuns asjarkarakit. Gloria al Señor. Dios ayo kamaj bendispan munat hila munat kuliaka acá kamau humanagaroh parltani vayapxma acá suma awater toquet uka suma awateriste Señor Jesucristo utaina. Gloria a Dios. Kamaj yatxtawa hila kuliaka hanumaj armasim de karunaka kamaja acá programan watuk eskhtan acá tema jutiri programan kanste yaqate manakat palt siwarakiñani. Dios ay bendispan ukamaj nanakaja Dios aroj arkasktanwa al Tupata Lugarana zona Villa Buena Potosí tabernáculo del Señor Jesucristo ukaujanwa tantaistastanja sapa domingo naka Yatunka, Alba, Orasa, Chica Orcama. Ahí ponekaste, sohta tarde Orasata, Naira Kataro tanta esta siraktanja, Ukaujanwa akasuma mos arunaka para asiktanja. Si tejan humaj iglesia nixta, humaj también, pastanira kismawa, nanak chica, diosario paikiñataki. Ukamaja, tabernáculo del Señor Jesucristo, Hikatasiwa, al Tupata Lugarana, zona Villa Buena Potosí, Colegio Noroiga, Haukjaro Uñjatatawa. Jamaja, Diosampiquia, Humanakan Hilatame Manolino, Jutiri Program Kama, Sasao Saniwa Yapxma, Diosampiquia Kamaja. Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4, okarjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mischunhapham, hanhupanakchik huchloraphamti.